Prednost Merkur osiguranja i police dodatnog zdravstvenog osiguranja je da klijent može sam birati između nekoliko paketa koji najbolje odgovara njegovim potrebama za sigurnošću, a ono što je najveća prednost da klijent ima u slučaju indikacije određene bolesti do tog limita mogućnost različitih pregleda. To znači da nema određeni broj specijalističkih i dijagnostičkih, nego onoliko različitih pregleda koliko mu je potrebno. Evo, pozivam sve čitateljice Miss Seven da brinu o svojem zdravlju, da imaju policu i dodatnog zdravstvenog osiguranja koje im omogućava preglede u privatnim poliklinikama, ali svakako da ne zaborave i policu dopunskog osiguranja koje im omogućava plaćene participacije u javnom zdravstvenom sustavu. Znači ovako, preventivni pregled je općenito prevencija bolesti, sprječava ili otkriva bolesti u ranoj fazi. Sprječavanje bolesti ne moramo objašnjavati zašto je dobro, jer se bolest ne razvije, to je sjajno. Naprimjer, ne znam, dijabetes, povišeni krvni tlak i tako dalje, to su bolesti koje možemo prevenirati, a koje nas ubijaju. A druge stvari koje ne možemo spriječiti da nastanu, kao što su karcinomi i tako dalje, što ih otkrijemo ranije, to oni postaju izlječive bolesti. Tako da, zato su preventivni pregledi bitni. Rekao bi prvenstveno za žene, znači pregled dojke, što uključuje i samo pregled dojke, posvećenost tome da se godišnje to obavi jedanputa ili ultrazvuk ili mamografija, ovisno o dobi, ovisno o riziku i magnet dojke, ali to već radiolozi kažu šta treba kad treba, da se to jedanput godišnje minimalno odradi, to je bitno. Druga stvar za žene su ginekološki pregledi koji su bitni i treća stvar, to je bitno i za žene i za muškarce, je jedanput ili dvaput godišnje si izvaditi krv da vidiš jesi li negdje zaglibio ili nisi negdje zaglibio ili treba uzimati možda neki lijek zato što si fulao u onoj prevenciji pa bi ti sad treba možda ipak neki lijek. I to je bilo to, tako da pazite na svoje zdravlje, muški, ženski, srednji, kakvi god, jer to je jedino što imate od kapitala, ovo sve drugo je prolazno i potpuno nebitno.